Diri maubos 7 nga mga suspetsado nga ginaaligara miyembro han mga rebelde nga NPA an padayon nga ginahalpat yanahan mga otoridad. Ini mahuman nga makalagiw hapag pusil patay han 45 anyos nga kagawad didto ha barangay Nawi. Usa nga tay-aw nga barangay habungtuhan Paranas, Samar. Ginkilala ang biktima kan Sami Gagbo Bersola nagsiserbay como pastor nga residente han nasabi nga barangay. Base sa investigasyon han Paranas PNP, ginsulod ang panimalayhan biktima hinusahan 7 nga mga armado banda alas 7:30 han gabi didahan Nobyembre 5 han Sabado. Diin ginpagawa si Bersola 100 kilometros tikang ha panimalayhini ngan didto tigda ginpamumusil. Nagantos hintulo ka iguhin bala ang biktima nga naging kausahan kaawat hini. Dayon nagpakalagiw ang mga responsable kataliwan han insidente. Samtang narecover ha crime scene in 2 ka empty shells tikang hin kalibre 45 ngan usa ka empty shell tikang ha M16 rifle. Padayon pa nga giniimbestigahan ang mao nga insidente agud madakop ang mga responsable han krimen. Para han balita nga waray gindadapigan balanse ngan ugo pa kamatuuran, Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Paranas, Samar.